wompa urugezo rwa industrie musicale y'u Rwanda na industrie musicale y'u Burundi. Mu Rwanda no mu Burundi en fait abanyarwanda n'abarundi n'abantu ukominika nabo ukoresheje santima kurusha gukoresha instrument, mu gihe mu bindi bihugu bakoresha instrument santima zikaza nyuma. Mu Rwanda bakunda amagambo akora ku mutima, bakunda melody zikora ku mutima. Welcome everybody, it's me host Mishu Miracle. Welcome back to channel ni Buja Hit. Ya utarakora subscribe please ugira uyikore hama ugure kajya ko notification kugira next video ubu wa mbere kuyibona. Ni jewe Mishu Miracle, inyuma ya kamera ni Scott Professional. Uno musi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe adava mu gihugu cy'u Rwanda. Murazi yuko abanyabukorikori muri rusangi twama tubari ruhande. Uno musi ndi kumwe na Dr Muyomba Thomas, ubona wese undi bamutazira Tom Close. Ndakuramukije Dr. Uraho neza. Jewe nicubahiro cinshi ni Dr kuri je. Umeze neza vraiment. Uburundi bite? Uburundi ni bwiza, Uburundi bumeze neza, bwanyakiriye neza. Akavura kaguye kagezaho karahera, izuba riraza. Ndanezerewe vraiment. Ni hakanya nko mu Rwanda? Oya, mu Rwanda ubu ngubu nahoze mvugana n'abantu bari i Kigali bavuga ko imvura ari nyinshi. Hano ndabona akazuba kameze neza. Urumva nyine bimeze neza cyane. Izuba ryavuye abantu babasha kwideplasa bakagenda bagakora, tugakora show nkingi hanze. Imvura irimo kugwa tuba turi ahantu twinyegeje. Mu Burundi nibaze ko waje mu biki exactly? Mu Burundi mafite famille ku ruhande rwa madame wanje. Famille mama we n'umurundi kazi, so murumuna wa mama wiwe yarapfuye yitabye Imana nkuko tubivuga mu Kinyarwanda. So twaje kumushyingura ejo. So nirwo rubanza rwanzanye, nagomba kuba mpari kuko ni famille zacu dukunda cyane, twagomba guherekeza umutante. So nibyo byanzanye, birangiye of course ngomba kubona n'umwanya tukavugana n'abakurikiye Buja Hit. Tuje mu muziki wawe, benshi baragukurikirana, abarundi benshi baguheruka uzana na Kina Music, right? Ubu uragarutse, baranezera cyane kukubona kuri Buja Hit. So gufata umuziki, tubwire mu ncamake umuziki niki kuri wewe? Umuziki n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi kuri jewe, kubera yuko mu Rwanda baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukankaho ntabwo asiga ikimwirukamo. So umuziki ni ikinyirukamo, mbana nacyo umunsi ku munsi. Gukora umuziki uri docteur, ntumva ko ari ibintu bibiri bitajana? Docteur nibyo nize, umuziki nibyo navukanye nabyo, so birajyanye cyane kubera yuko ikintu cyose wakora, music iri cross cutting. Iyo abantu bagize ibyago bumva umuziki, iyo abantu bishimye bumva umuziki, iyo abantu bababaye bari mu ntambara niyo mpamvu uzajya mu gisirikare ugasanga bafite icyo bita igitemaduni, baragenda bakicara bakaririmba. Wajya mu ngando, sinzi niba ingando muzizi bagakoresha music, wajya mu rusengero bagakoresha music. N'abakristo baravuga ngo nitugera mu ijuru tuzoririmba. Music rero mu rupfu, mu byishimo, ahantu hose ni music. So iyo rero mvuye mu kazi, amasaha asigaye mba nkeneye ikindi kintu nkanda refresh, kumva umuziki. Imagine none iyo wowe wumva umuziki wumva uguwe neza, tekereza umuntu uririmba we agubwa neza cyane. So nyuma y'akazi nkora music kugira ngo nongere none page, nongere ibintu bigende neza. Nushobora kuba uri kurakora, uri kuravura umuntu ukumva inspiration kwandika, biragenda gute? Ubihora bitwara gute? Imana buriya yarabitekereje ituma umuntu atibagirwa, cyangwa undi muntu nawe arabitekereza, ahimba amatelefone akora record, ahimba ahantu umuntu ashobora kwandika. So iyo ngize inspiration y'ibintu bijyanye na music cyangwa n'ubundi buhanzi bwo kwandika ibitabo n'ibindi,
ndagenda nkabinota ku ruhande nkahita nkomeza ibyo ndimo naza kubirangiza nkahita mfata bya bindi nkahita njya muri studio cyangwa n'abandi home nkandika nkashushanya ntago bigoye. uravuze ati ntabwo bigoye ariko turabona yuko depuis muri no minsi uravye imyaka 3 iheze harabaye un peu de recul kuri Tom Close. Vyoba vyatubwe n'akazi? Oya, mu myaka 3 iheze narakoze cyane, nakoze Thank You, nakoze izo za Ferrari igikomere, nakoze My Love, nakoze Naba Umuyonga, nakoze amakolabo menshi arimo n'ino ndirimbo ya B-Face. Ntabwo nigeze nicara muri uno mwaka nibwo umwanya munini nawahaye amakolabo nagiye nkorana n'abahanzi, ariko mbere y'uko umwaka usozwa mfite indirimbo nyinshi njya nkunda kubibwira abafana banjye. Urumva nabayeho buri gihe abantu bumva ko hari ikindi kintu kiri important mfite kikwiriye gutuma ndeka music. Natangiye kuririmba ndi umunyeshuri niga medicine, abantu bakavuga ati nagera naba ari hafi kurangiza medicine azabireka. Ndiga maze kurangiza bakavuga ati nabona akazi noneho music arayireka. Akazi ndakabona, okay, baravuga bati ntabwo agomba kubireka kubera yuko ntabwo wabifatanya byombi. Ndabifatanya. Ejo bundi bangira umuyobozi mu kazi ahantu nkora, baravuga bati noneho bagiye kubireka. Narakomeje, so mboneraho n'umwanya nyine wo kumara abafana banjye impungenge yuko nzakomeza gukora music mpaka kugeza igihe Imana izavugira yuko ntagikwiriye gukomeza, either mpfuye cyangwa mbonye ikindi kintu cya force majeure gishobora gutuma nakomeza kuririmba. Nshobora kubura ijwi, nshobora nibyo numva byambuza kujya muri studio, ariko ibindi bisigaye ni jewe na music. Credibility yawe nk'umuyobozi baheruka kunoma nk'umuyobozi w'ibitaro, credibility ntubona ko kubura umuhanzi credibility witakaza? Oya, ntago je natangiye kuba umuhanzi maze kubona ako kazi. Urumva abantu bamaye ako kazi barabanje bajya mu mapaje y'ubuzima bwanjye basanga ko ndi n'umuhanzi, so babona ko ubuhanzi mbukora neza. Ubuhanzi ubwabwo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo kiba iyo ubaye umuhanzi ufite ibindi bintu ukora bitari byiza. Ni nkuko n'umuntu mu buzima bwa buri munsi aba afite ibintu ashobora gukora. Dufite abantu b'abamotari bakora ibintu bibi, dufite abasirikare bakora ibintu bibi, dufite abapolisi bakora ibintu bibi, dufite abaturage basanzwe bakora ibintu bibi. Ariko ntabwo uzareba umuntu umwe ngo uhite uvuga ngo abasirikare bose ni babi, abapolisi bose ni babi kubera umuntu umwe. So muri music, kubera yuko music ni ikintu ukora abantu benshi bakakumenya, ku buryo nibibi ukoze bihita byirukanka ahantu hose, noneho abantu bagashaka kubigeneraliza bakavuga ko abahanzi abanyamuziki ari uko nguko bameze. Ntabwo ariko bameze. So nyuma yo kubona ko ndi umunyamuziki ufite ibindi bintu nkora ntacyo bibangamiranye, bampaye iyo promotion, bamako kazi ndagakora kandi ngakora neza. Jewe mu bantu nshinzwe harimo abantu bamaze imyaka 30 bakora, so kubasha kubikora neza nuko nubundi nyine ahubwo abahanzi leta nizibizere muhereze ba Farious inshingano, kubera yuko iyo umuntu yashoboye kuba umuhanzi abashoboye no gukora n'ibindi byose, kubera yuko akazi k'ubuhanzi gasaba politike nyinshi kugira ngo umuntu akore hit, aca mu bintu byinshi ku buryo umuhaye n'ibindi byoroshye yahita bikora neza. Abahanzi bagira uburyo. Amatwa sumira uri n'umu écrivain, doiwe écrivain nayo ifatanya gute n'umuziki n'ubudocteur? Buriya nuko nyine ibintu nkora bikunze kugaragara cyane iyo umuntu ari umunyamuziki, niyo adahari indirimbo zirivugira, ariko abantu benshi usanga bafite ibintu byinshi bakora, ku buryo ushobora kwibaza se babikora gute. Ushobora gusanga umuyobozi akunda no gukora siporo runaka cyangwa akunda no gukora ikindi kintu runaka, kandi byose akabikora akabona uwo mwanya. So ntago biri special ku muririmbyi kubona ndirimba nkanandika. Hari ibintu byinshi uretse no kuririmba no kwandika, nkunda na siporo. Ungize umunyamakuru wa siporo nshobora ako kazi kugakora, kubera yuko iyo nicaye mu modoka, nicaye iwanjye mu rugo, nicaye njya kuri Twitter cyangwa kuri internet nkabona amakuru, ibintu byaroroshye. Rero no kwandika, iyo mvuye mu kazi nicaye iwanjye nshobora kuvuga un certain samedi cyangwa un certain weekend ngiye kwandika ibitabo by'abana. Ntago bigoye, na amapaje makeya, kuko wanditse ibintu byinshi ntago wabona umwanya wo baruzinga interest. So
ni ibintu byoroshye gukora nk'uko nawe hari ibindi bintu ukunda ushobora kuba uririmba no muri korali cyangwa ujya gusenga uri umunyamasengesho cyangwa ufite ibindi ukora ufite izindi business apart y'ibi ngibi turimo gukora ni nk'uko nguko nanjye nuko ngewe mbikora kimwe kigahitinga n'ikindi kigahitinga bigatuma abantu bavuga bati ubona umwanya guto wo gukora ibi bintu iyo umuntu akora ikintu ari do yiwe niyo kimuvunnye ntabwo abimenya ashobora kuryama saa sita z'ijoro ashobora kuryama saa munani hari igihe nta mu rugo nkasanga madamu yicaye mu ntebe ibitotsi byamwishe mvuye muri studio we kubera ko mba ndi muri studio nkora ibintu nkunda ntabwo numva ko natinze ntabwo numva ko nananiwe so ni nk'uko bigenda iyo ukora ikintu ukunda ukibonera umwanya kandi n'ibindi byose ukabikora ubuzima bugakomeza twiruke ku muziki umaze gukora collabo na Big Farious urasubire na B-Face wigenza gute kugira ukorane n'abarundi benshi uri umwe mu banyarwanda bamaze gukorana n'abarundi barenga umwe abarundi ni inshuti zanjye ni abavandimwe buriya muri studio si ibintu mwicara ngo mupange ni ibintu byizana ntabwo nahamagara umuntu nabyo birashoboka ariko akenshi imikoranire ivuye mu bucuti ituma mukora ikintu cyiza so abo abahanzi benshi bo mu Burundi ni inshuti zanjye n'abagenzi iyo rero turi kumwe tugaca kuri studio nk'ubu nuko mfite umwanya muto ariko nk'aha hari studio hari umuhanzi hari umuproducer urumva ikintu bitanga n'indirimbo so nabo ba artiste ni inshuti zanjye i Burundi ni mu rugo iyo mbonye mugenzi wanjye w'umuhanzi wo mu Burundi ntago mufata nk'umucompetitor mufata nka mugenzi wanjye hari ahantu ashobora kungeza hari ahantu ashobora kumugeza so nuko nk'uko dukorana n'abandi benshi tuzakorana nabo bahanzi twakoranye Farious hari igihe twigeze gupanga kongera gukora indi ndirimbo gusaje aba busy ni ukuvuga ngo twongeye tugahurira ahantu hari studio mwajya kubona mukabona avuyemo produit yindi B-Face dufitanye indi projet n'abandi bahanzi benshi tujya tuvugana mushobora kuzabona izindi ndirimbo nakoranye n'abandi bahanzi mu minsi iri imbere akabanga n'abahe bandi barundi mugiye gukorana nabo vuba uwo navuga ndi sûr ni B-Face tugomba gukorana indi ndirimbo itagomba kurangiza umwaka itarajya ahagaragara hari n'abandi abahanzi benshi nziranye nabo nkuko nabikubwiye initiative ishobora kuva kuri jye ishobora kuva kuri bo nkuko kuri baza initiative yari yanjye kuri ima initiative yari ya B-Face hari indirimbo twari gukorana na Farious initiative yari yanyoherereje beat ndadayumva numva ni nziza ko Farious akora ama beat azi gucuranga so yayinyohereje ari muri Belgique twakora nukuvuga ngo initiative ishobora guturuka ku ari we wese gusa jyewe umuryango wo gukorana n'abahanzi bo mu Burundi urafunguye ni nkuko no gukorana n'abahanzi bo mu Rwanda ho rufunguye ni B-Face yarakwishuye amafaranga yaraguhaye amafaranga kugira mukorane canke byabaye bwa bucuti je sinjya nishyuza amafaranga umuntu ari we wese n'abahanzi bo mu Rwanda sinjya mbishyuza amafaranga kubera ko ndumwe mu bahanzi bazamwe na collabo nagiye nkorana ama collabo n'abahanzi benshi nzi icyo collabo ivuze iyo umuntu akeneye ko mukorana nuko aba yabitekereje yabonye icyo ushobora kumufasha collabo iyo nakoranye n'umuntu ziramufasha ariko nanjye ziramfasha so impano ni ikintu Imana itangira ubuntu ntabwo kuririmba nabiguza ahantu cyo ko rushatse ko dukorana show icyo gihe tuvugana business ariko kujya muri studio gukora indirimbo if you had the choice n'abahe baririmbyi usivye B-Face na Farious bandi woha proposition gukorana n'abarundi hari abahanzi benshi batatu hari ba Satbi hari ba Natasha hari ba Roriro nabonye asigaye afite uturimbo twiza nawe ni umusani wo kuva kera kandi n'ubaracyahari hari abahanzi benshi barari Joe bande mfite abahanzi benshi nziranye nabo inshuti zanjye dushobora gukora tugaruke ku muziki wawe personnellement challenge uhura nazo nizahiga Tom challenge zihoraho urwego ndiho birashoboka ko ari abahanzi benshi bakiri hasi bifuza kurugeraho ariko nanjye mafite urundi rwego nshaka kugeraho kandi muri music iyo ufite impano already iyo ni visa ya mbere yo kugenda ariko niyo umuntu afite visa akenera na ticket muri music rero ubushobozi rimwe na rimwe hari igihe utekereza
ndashaka gukorana n'umu director uyu n'uyu ndashaka gukorana n'umu producer uyu n'uyu rimwe na rimwe ubushobozi ntuhita ububona muri uwo mwanya ariko izo ni imbogamizi n'aba Chris Brown bafite cyangwa n'abandi bose n'imbogamizi zibaho hose ku isi ntabwo naziti zanjye jyenyine. Any project mu minsi za vuba cyane utarava ngaha mu Bujumbura, any project ufise n'abahanzi bahana? Hano mafite igihe gitoya ejo nzafata urugendo nsubireyo ariko nzagaruka. Ikindi nuko gukorana ubu ngubu umuntu ashobora kurikodinga muri Amerika ari Burundi akohereza, so projet zo nkuko nabivuze umuryango urafunguye ariko none aho ubu ngubu nkeka ko nta projet nyinshi zihari nazanywe n'urubanza nabikubwiye ariko ibyiza biri imbere. Anytime shobora kugaruka, nabonye Burundi bugendwa nta kibazo. Anytime shobora kugaruka cyangwa n'umuhanzi wa hano akaba yaza mu Rwanda kuko u Rwanda narwo ruragendwa. Bifesi yaje twakoreye mu Rwanda nta kintu ngorane yahuye nazo, so anytime nshobora gukorana n'uwari we wese ahariho hose. Ashobora kuba ari hano akohereza projet tugakora, ashobora kuza cyangwa nanjye nkaba nakohereza projet nta kibazo. Numvise umenga urakurikirana umuziki wo ngahe Bujumbura, wompa urugezo rwa industrie musicale y'u Rwanda na industrie musicale y'u Burundi? Mu Rwanda no mu Burundi en fait abanyarwanda n'abarundi n'abantu ukominikana bukoresheje santima kurusha gukoresha instrument. Mu gihe mu bindi bihugu bakoresha instrument santima zikaza nyuma. Mu Rwanda bakunda amagambo akora ku mutima, bakunda melody zikora ku mutima, ndetse no mu Burundi nkeka ari ibyo kuko indirimbo dukoze mu Rwanda mu Burundi zirakundwa. Indirimbo zo mu Burundi zimeze uko nakubwiye zije mu Rwanda zirakundwa, so dusa nk'abahuje. None ibindi bisigaye difference kaza kuri individu, umuhazi runaka akora muzike ye gute, ayijyana gute, kubera yuko ntakubeshye ntago muzike yakwizana, ntago ashyira ikintu kuri YouTube ngo kizane kigeze mu maradiyo hano kigeze hehe. N'ubu kuba dukorana nuko naje nageze hano, iyo ntaza ntago twari gukorana. So izo nizo differences zishobora gutuma wenda abanza abanaba bavuzwa mu gihugu iki niki abandi ntibavuzwe, biterwa na effort wakoze. Ariko ubundi ibyo abarundi bakunda n'abanyarwanda bisa nkaho byenda guhura. Hano mu Burundi hari abahanzi benshi bafite tala, mu Rwanda naho hari abahanzi benshi cyane bafite tala. Ibyo rero nibyo bitanga itandukaniro y'umuntu ufite tala n'umuntu wamenyekanye, effort yakoze.